Sada ja pišem članak o brojanju karata u blackjacku. Moram da napomenem da sam pre istraživanja ja znao osnove u blackjacku i da sam igrao neki godinu dana blackjack. I na osnovu toga, mog istraživanja od preko 8 sati i mog prethodnog znanja, pišem članak koji mislim da će biti zanimljiv za čitanje. Sada, ja već imam pripremljene određene teze i na osnovu toga ću ja nastaviti da pišem moj članak. Ću pisati moj članak, dorađivat ću ga tako da vi možete da pratite u realnom vremenu. Znači da krenemo. Statistika kaže kada igrate sa kartama niske vrednosti, u daljem tekstu objasnit ću koje su karte niske vrednosti. Na 1 sat ako se svaka partija igra sa $1, izgubili ste od 50 do $70. Tako da kada biste igrali samo sa takvim kartama protiv dilera, verovatnoća da pobedite je veoma mala. To su karte niske vrednosti i ako bi igrali sa njima, u suštini velika je verovatnoća da bismo izgubili novac. Sada krećemo sljedeći pasus. Ako igrate samo sa neutralnim kartama sa istom vrednošću od $1, raspon se kreće od -7 do $8. Što znači kada bi špil bio napravljen samo od neutralnih karata, koliko god da igrate, vi ste otprilike na nuli, možda malo u plusu, ili malo u minusu. Znači, koliko god da igrate sa neutralnim kartama, vi ćete uvek biti oko nula. Možda ćete malo gubiti, malo dobijati, ali u suštini bit ćete oko nula. Sada, ali kada igrate samo sa kartama visoke vrednosti, vi dobijete između $20 i $44. Što
dolara. Tačka. Što znači kada biste koristili samo karte visoke vrednosti, znači da ste u prednosti nad kazinom i tu kazino gubi onu prednost što sam pomenuo u osnovama Blackjacku. Znači, sada sam napomenuo da u suštini kada bi koristili samo karte visoke vrednosti, kazino ima blagu prednost od 0,5% ukoliko vi igrate samo osnovu. Čim krenete da igrate nešto van toga, prednost kazina odmah skače. Tako da, recimo, kada biste koristili samo karte visoke vrednosti, tu prednost koju kazino ima u početku nad vama se gubi. A sada krećemo. Sad objašnjavam čovjeku da ne pomisli da ovo. Sada se sigurno pitaš zašto me maltretiraš sa ovim brojkama, gde postoji špil sa samo određenim kartama u Blackjacku. I znak pitanja. U pravu si, ne postoji, ali postoji nešto što možeš izračunati i ostvariti prednost u kazinu. Zato pričam o ovim brojkama, jer su uslov da znaš šta radiš kad brojiš karte. Sada kreće prava tema onoga što ja hoću da iznesem, a to je ovo što ću ovdje objasniti nije po pravilima kazina, ali se radi. Nije jednostavno naučiti, ali može se poželjeti. Ja znam ovu tehniku i koristim je često. Iako mi je zanimljiva i kada uđete u štos, može doneti veliku zaradu. Zato se spremi da učiš. Sada krećemo da objašnjavam. Prvu stvar koju je potrebno da znate jeste da budete stručni u osnovama Blackjacka. Ako ne znate
osnovnu strategiju. Brojanje karata je beskorisno. Prvo morate da naučite da igrate osnove, a da uopšte ne razmišljate o tome. Kako biste svu svoju pažnju usmerili na brojanje karata. Sve mora da bude prirodno, da bi mogao da brojiš karte i čuvaš u glavi sve brojke. Sada tu sam objasnio koji su preduslovi koje je potrebno da ima. Sada kad sam objasnio sve preduslove da bi neko krenuo sa izazovom, onda krećem sa objašnjavanjem brojanja karata. Tačka. Sada. Još jednu stvar. Kada igra krene, prvo morate da saznate koliko diler ima špilova. Uglavnom, diler i kaže koliko ima špilova na početku. Tada nekad se kreće sa 2, nekad sa 4, a nekad sa 8 špilova. U početku se igralo sa samo jednim špilom, ali se onda videlo da je tu jednostavno brojati karte, pa su dileri da povećavaju broj špilova. Tačka. Iako je sada teže brojati karte, to je i dalje lako naučiti, samo je potrebna vežba. Tačka. Sada se vraćam sa
vraćam na stvari sa početka mog objašnjavanja. Tačka. Prvo krećem sa objašnjavanjem karata niske vrednosti. A to su 2, 3, 4, 5 i 6. Svaki put kad vidimo neku od ovih karata dodajemo +1. +1. To tačka, što znači da ako se na stolu u ruci nađe 3 ovakve karte, ti u toj ruci brojiš +3. Tačka. Ali nemoj da misliti da je to sve što treba da znaš. Zarez još se nismo dotakli drugih karata. Sljedeće što treba da naučiš, jesu karte 7, 8 i 9. Ovo su neutralne karte koje sam na početku objašnjavam. Zarez i kad god vidimo neku od ovih karata, ništa ne dodajemo niti oduzimamo. Tačka. Recimo, kada bismo imali u jednom deljenju 3 karte niske vrednosti i 2 karte nevrednosti. Za to deljenje bi rezultat i dalje bio +3. Tačka. Sada smo objasnili i neutralne karte, sada krećemo sa kartama visoke vrednosti. A pored toga postoje i
karte 10,11. To je jedinice ili 11, 12, 13 i 14. One su karte visokog potencijala ili vrednosti. Kad god vidimo kartu visoke vrednosti, uvek računamo kao -1. Tačka. Sada, kada bi primenili ovo na naš primer koji smo gore imamo 3 karte niske vrednosti, 2 neutralne i 4 karte visoke vrednosti. Rezultat bi bio sljedeći. +3, to je od ovih 3 karata niske vrednosti, +0, to je od ovih karata neutralnih, i -4. Rezultat znači to je jednako -1. Što znači da bi rezultat za ovo deljenje bio -1. Sada napominjem, ali kao da ovo nije već dovoljno komplikovano, igram osnove plus broj karte ali moram da te razočaram, ima toga još. Ovo je također bitna stvar. Kada ovo radiš, moraš i da brojiš koliko je karata izbačeno da bi imao predstavu koliko je još špijela ostalo. Tačka. Verovatno se sada pitaš zbog čega mi to uopšte treba. U sljedećem
Sada krećem sa objašnjenjem te posljednje stavke. Kada krenete od početka da igrate, kada krenete od početka da igrate, zarez kao što sam pokazao, imate malu, kazino ima malu prednost. Kazino ima malu prednost u odnosu na vas. I recimo igra je stigla do pola, a vi izbrojite 20 plus 20 plus 20, da li se isplati igrati? Odgovor je da, jer vam se šanse dramatično povećavaju za. Ako recimo ima 8 špilova na tku, ostali ste na 4 špila i zanima vas koja je vaša prednost po špilu, zarez samo podelite 20 kroz 4 i dobijete 5, što znači imate velike šanse da dobijete kazino. I s ovim bih ja završio. Ja ću moj tekst doraditi još malo. Znači, u slučaju da, sada bi napomenuo da u slučaju da je minus 20, onda se ne isplati, jer su onda veliki broj ovih karata visokog potencijala. Znači, utrošeno je 20 karata višeg potencijala u odnosu na karte niskog potencijala. Sad bi ja to objasnio u narednom tekstu, u ostatku teksta. Znači, ima više od 20 karta više niskog potencijala nego karata visokog potencijala i zbog toga ja u tom momentu ne bi ušao da igram, a u slučaju da ostanu 20 karata više ovog potencijala, visokog potencijala nego niskog potencijala, u tom momentu bi ja ušao. I sada u sljedećem videu ja ću pročitati tekst onaj što sam napisao pomoću AI. Ja sam ga preveo na srpski i pročitat ću ga, pa onda vi uporedite koji je od ova dva teksta bolji.